Package neshangwa hagati y'orurembo rwa Hoima aha ruguto rwa Hoima kuza Fort Portal. Wagita hamwe byene byijwira byagana by'amizi nibyo biri kutangirira. Mark atwira umvugi wa motoka nabandi nabagira ngo nyuma aho Hoima City bakashika mu maramu bitesho tishiro kumara. Park enyirenka buli abere nyirenka buli. Etali nkabwire nkabuni. Bule kanere nunginungu tuzoka nsuka obuntu bwona busoka ho. Bati bwide bunu okudadagala ikya. Ebisabo bingi owenyemera twara obujunanizibwa obukusoroza akasente buli motoka eba neraba yokuturuka akigegere kusasula siringi 10 orukukonyereza bujyeyitu batulede tune kituyambwa nabagira ngo bakahika kwishoroza mushiringi rukomeza gukora ubuyonjo konke byo gukora paka bikabarema twabufuna kurugatendo buzarugire na muno bano gukora muri mu gwona nibagamba hano ukoreraho gusa toba nankurakurana y'ubwamantera umuntu oragenereraho kasoka twarugiro twabure sente zikusasura hari dukorera bona bakatunagiriza kebeka city kebeka nsobuli nekyaro urubikajya bagamba kutine kitwihayo. Godfrey Musime na Hamu Mugisa bagira ngo abashabazi batandikire kutina kwija mpaka n'abasabazi kweganya kutaho mundo mpaka nacho wamuna kange nenyemere aheru akolasi abokuba aheru haliyo kolasi kandi bwa kutaho munda akusanga ebisaba mbidwe muntu go bazihereza runda abanza kuri accountability agambe sende zisoroza anti kilo takatwezagwa na accountability myaka ebiri itumazire ntukolera mpaka muniguti zetu isasura cyokaze iri personal business nke yawo ayine wamanyire kwabiraninga ni wamanyire kwabikora kwazikozesa. Orurembo rwa Hoima n'ikigamba ngo rukatunga biliyoni 5 okurabira mu project ya Usimade izabireze umuntu ukora package tukunda gikora kukosa sente zetu za local revenue tunka twafuna mu challenge byoma na budget so twakora uside mtu asiringaho munamara baitu ensimbi tukialemere ntumanya mu financial tujya kutiyamba tutekemo. Hoima nemwe hariyeze ndembo izatandikirwa mu mwaka wa 2019 gashakwa n'ogaba Ambrose Katoto.